Maswali, abatanya le kuiraniria, baboli wa maswali, abatanya le kuiraniria, wando je kinde njara, na yeti kwa ngakende, wando je kinde njara, na yeti kwa ngakende, kandora ndenderango, wachite no ngamache, kandora ndenderango, wachite no ngamache, karona le nyagitali, wachita ye kondora, karona le nyagitali, wachite kondora, karona le ngechero, wachite wonsomelia, karona le ngechero, wachite wonsomelia, ritugelio novolia, na yengonje na rote, ritugelio novolia, na yengonje na rote, manene na koyanilia, daba eto wanjani, manene na koyanilia, daba eto wanjani, manjane inwaseini, ukai muku gationonga, manjane inwaseini, ukai muku gationonga, oriomino wajaete, nerewa no lengenje, oriomino wajaete, nerewa no lengenje,
genda yechea namu umalero takoera genda yechea namu umalero takoera ubi wa mimbo ubururu mbodi goita obe tutukelio mboita bange aye ayaya itukeli tata lera vega sienkomu era wobo kendugo gokumya asaba nyabige ekeraba chenu bago tenga kucheguru bakwiriyata bakubiye bituri aba bari no moko manene David Nyabeli ogega obanya check na ndo pale sana so kusikia mwano abense ona itu akwani tenjirali Kaira sabantu baminto unakia beta ngachinga kichongo ali kwanje kwa bangu ngabokende wana nalo mna eba nyamuita masosa amahane nere ga ukuninga ngakyo kwanje kwa kendile paka nonye batatu kuiwana so bo muchomo batatu kuiwana pi aita ntigira omontara nkwande no mongina meri kisiora waja bochi ogembo amana nyanga ukisoli nere kuramba wano mongwani kirage amano mongnoye abagamna James bugita tombe amana matara namongo ibisubiya gusi yaroka manchi murigereria ritukuria rero nondega iga nyanchwa ekerore somugaka Joseph metanyara kobaga kuyera ase nyumba yaye akanyara kobaga gusirio buguma bwaye ase mambia yabono notorega igamo ne amate yaye enyara bage gotwerera ngani nkia nene kia gereto umuriro kanyara kobaga gosoa ase nyumba yaye ukamanya kobage koyia mpaka umuitere na kusiria ubuguma bwaye sanga na inche mpaka omwerio eyiganere nyumba mugaka nyara kobaga gusirera bedroom yaye aiga mwana kobaga gusiria ubuguma bwaye no ebili yaye yokurara oroche nyandikire kuba anyora tomuriro mungi sana ikanyara kobage kujia oika kusiria ubugima bwaye yamate yaye nerega iga yani bikaya yabe terega asale ngo kolela ubuntu yaye lero nanyora tomuriro mungi sana kanyara kobage gusaidia kabisa norocheiga tukwana mone amate yaye ase mambe yabono iga egere banyara ko baba gotwerera asinchira yo ikirano amo ni amate yaye ngani nkigora bo bamanyete anene nkikiara tote umuriro yoiga kunyara ko baba gusaria ebintu na anene gusiria ubugima bw'umugaka Joseph yera Joseph nyalenji wala muhimu mruminto wana nienda ile saa 11 ya chiko soka siku nyingi chikuga kwa baidi ngaje tukundu yana ko weka ndi kianga ko buguliriga na ndi kumwe umwana no mwiji omugo chikomo kumyo kana ndi ngo ikansa ngoja kwa umuriro wa kenyumba ukari gukurana ke mwamurusio na ya no ali mwamurusio no ali ko chikuriga yiti salia sakurara omana ko no ali utakole tarenda maji to somba maji to somba to tema kumura mwana tabetia makomu mwana tigato siara maji era tomo konya gere takora ta yisaiti yo kure takinta pasa ko yisaiti to kumura maji rumu ya to kumura mata ko lumure rulim to kumanya basa kirumu ichikinde kolimo kadwali mtu akora to jikuligiro mwanda kono kolimira okuru to kubana kisogo ni serikali komo serikali yegoito kuligirelia igo tuoke itigato koreki tuiro mureta tuwanjira na mubiri tigogenda ta
tũgũika taũni tũgũika general agũtukanio gandithia nakĩona tũgũkora na mũirema tũkũgua tũkũgenda pakema na tũkiĩ tũkanyaribaga tũkaragaja igana gũtubate usuni sana andũ yokagane tũkenete nĩramoni nesibali bakule bona ĩno mũromo bona unasirire iga bona umuntu ukira utigairwo munene hake bona niche bona nabeto bwatu usunyako amurugia yanjusi gasi tutarakora nikiga abana banyara bali komoiga abana banyara bali iga baranyitiko kagende college konya bakumuralisi bona kamwana kandi nkaraga sinini gabwatange myaka kiandaga kakurara mwaka gateba yaya kamwana kana iribaga kate tukimuka mambika gende school akabwene taka kanya kurara na nyina yani yao koimuke ryo tukimuka myaka kate kitikonya kumustabu mahanga bona ituke no kara iri mahatimana ana linde krekara iro kango kuboli mukamura abantu bakuye iho tukamugurira istima yari anda tukamugurira tochi yansini anakora bona mugaka litukerio akagura imisumebe mbere atebona sumene yankuragera akiraga bakumuburia tukakuburia tochi imisumene yake atabarenda ayi masa nkinkuragera akaragira ini muka mumura kama tena ono sieka koleki urare agasiike mirango yana basiigete ono kujagira gumusumuyo no tutamanye una anyu tikiteme asaipo ukanya guoka ukafanya kubate ibintu byalenge nyombe mesa yoro byabate kende bitambaye muso enyombe yaro yari bitamba kisoba setinki alenga kionse nyombe nyuma kisoba setinki alenga nibitanda bindi byalenga ki ebinte binge byalenga mambe bona utukiga musumuyi nigo ekorekana oyete ugaiko muso gukubate ukabate ebintu ekiyagire sitagrete kuya ekarato kunyarigereria nisitingi ekaereria muya kwate bitebe bona kero mulero wote kucha saa 11 tukumira kwa kucha na byo basasa mpaka kwa araire saa 11 yekimana yayi yekimana na byo saire sumugaka kwate araire tuji kuliga igama amagoro inseno ayete amagoro kinsanya tuji ari ngara ide kinsanya ayete na kavuga liso muri kwa nyikiri kumukera ende ogo gukwa ikoroko ikote diye na yacha gite ko yiria mbere ya maire ero muri na yo chete kumukera ya nyote tayo kareki kaiko ya mara ya bena tuchashura mami amate yabo andi musaba chinguru ere munyare ko ba mu twaro baremu sinje bonere munyare ko bagakurara manje muriyereria nonde igamo no mumurabo mugaka pole sana sisi mugaka nande nabo botwerera ngayo ujumbo yiga nakikwaye nyorete beye na nyorete iborukiza cyamambi saa 11 na nusu kero umwana oyo ngakirite simu ekarongo gwatanga yibakorera abantu binga yesterday ndio niliona sokoro siku ya mwisho nikachoka tu nikakata simu baadaye ngakera mumuraro gochaga ibo murisiria ng'ombe ngoja era narito gocha manga chese chama sana kana mwakire tena lianza vitu what is going on so lende nkamanyanga situation imbubere ati ni short ibi mwana oyo nera pamenya tenera matuka amangi
Unaitwa nani? Naitwa kwa majina, naitwa Stacy Kevito Anyinyi. Mimi ni mjukuu wa Joseph Ometa Mwaniki. Siku yangu ya mwisho kumwona ilikuwa Jumatatu. Alikuwa ameenda kununua candles 2, akatupia moja, akabaki na moja. Alafu nikamuuliza mbona anatupia candle na kulikuwa na ingine na tulikuwa tumemnunulia tochi. Ndio wakati nimemchukulia chakula nikamwambia akienda kulala azime hiyo candle tuende atumie tochi kumulikia niende kwa kitanda. That was the last day to see my grandfather. Mzee ako na miaka ngapi? I think sasa amefikisha 84 years. 84 years. Alikuwa anakaa peke yake hapa. Otherwise ilikuwa ni kama ni miujiza. Walikuwa wanakaa na huyu na kuna mwingine mdogo. Hawa walikuwa wanalala hiyo room. Wajukuu wake. Na yeye analala hiyo. Sasa I think last week wakati nilikuja hapa kuna choo nilikuwa namwekea hapo nyuma hapo. Akasema huyu mtoto anamsumbua siku wakati anamuka kwenda shule. Asubuhi. Kwanza tukagombana na yeye. Nikamwambia kwa nini hutaki mkae na wao? Akasema asubuhi wanamsumbua kuamka atakaa peke yake. Sasa hata hiyo jana mimi ningepoteza watu watatu. Nimerogeria Mungu. Na kimugaka anyariko bagako kumenya kuruya matukamagera. Tukamagera. Waba amenyete n'umungina. Umungina asitete 2023. Yeah, I think it is 3 years inaelekea December hivi. So walikuwa wanakaa tu na yeye hapa. Na amenyete Kisumu, ya familia ni mpaka bana. Ati kuna umungina asitete. Ngaja nkapira ngatanga karura kumugaka takumenya kweka. Yeah, one of Kamenya, me na my wife na ta. Narore duka kirega iga obesiga eduka my wife will operate. Yeah. But kwenye teli active mona. Haikuwa na vitu ndani. Ilikuwa ni kidogo. Ilikuwa ni kidogo kwa most of the time. Nesa dunia kwa town. Wanatoka Maroka na kwenda town. Eduka teli active. Mugaka na onya gutwara underlying issues iga maybe uburwayi bwaye ni ya kawaida ya wase mara pressure. I think 2 years back alikuwa na prostate kapirisha. Na mwili kwenye kitari kalera kaibushinda te plata ya hema nyeto yore gukwa naga na mwili takaiwa mariyo gekaya ira anachoka karaigwete chinguru none karura ari ngoi karutaro kanone kanisa hata hiyo siku nazi ningigwete no alenge karore kakwera nalikuwa tuna nguvu sana na chete kanisa kaida yes, yani kufanya mazoezi tu anafika hapo kwa maduka tukanarudi mara ya vena Mungu wako Nyasaye naroro nyariko boboremo kimuyandreta mu nimero birimo yari asante. Kwa ile investigation ndio mimi kurwa sawa basikari mbaje ta yesterday kingi mbate kiti party yao so maybe tunangoja majibu. Pero veo mwa ezekirimo rero kama bado tuchuna wana mama itekemira kiaba gusira somo monda bikumoye bano sai moyete cyo toka sana tokore maybe asto kunya ikero ya maybe ya erire tumanya kubangemero na ikero to anyore report for police yeah because in the one we are suspecting is a candle maybe when they are doing the investigation na lituna manyanga umuro na petrol yanyu sambete na mafuta yataya zene kando baada serikali nyamete kulilia vintevingi. That is why bairete ni machifu kutoka hapo naenda kuangalia. Yeah. Tukubaganiria problem chinga kimugandrete ya mwani ndio mwana. Asante.
andake ngusira kimuraga nikurwase community n'abantu bari baturigerete bone mambi yabo community ubusira turaganie tusire at large unabona inyumba yigateza kira amabati n'etirichi ba materials at large yora twaru kwanja kwa maene mikato ikanye agera tusire tokore mu rubyo mugaka asikinga kikinyororo ya ngai baranyare kubika usiroko namba yesimu nabo kubika 0723 06 100 6 nabo kuzirindira nande 0723 06 100 6 Eriyo taneri kiomete mugaka Joseph umete ya najyo kuruko jengo ichofe umani asoma ako yosirete ni yango njire chirani ayo mwana ya abete na kero tumu tumundawo kuwa akagana mu bwepiriyo komento usia customer yaletwa chenge jinsa 10 na dakika 41 ono lili harakati so kikuru nyumbangi ule merango ngoi guys isikongo nyara abantu bachakira goja karomorero monene ariyo lili twari tichinyundo tuchaka kuliye njera yokora mokonya gutagura chidirisha na kuliye amaje na kumwagira nyumba karose buguma bwa mbokonya lakini ke techa kunyare kana nakara nyumba ari metu anyaro mugako tikire kurara batukumete nana nabutuichanite ashingoro chito Kas pesa boke. Nondaka. Wendo buyane. Namuna bumi yari ni. Anje nduwete umuntu wayo. Kanya komoro. Kabembeli kuchigusiga. Togoja tabakonya. Tokasinyuma. Konya obero munene. Kusiara mache. Kubunga uchigoro. Tokota ule nyombe yoso mwakara hili. Sendo mokonya. Ento konya mokonya. Konya muto mwitiri. Konya hili kulia mwitiri. Naikara sawa. Kero mwante meta kumokonya mbokonya kimwanya alite kwa mo kumokonya. Tuatema ta kumokonya tokashina ntwale konya kumokonya. Yagale nyombe ya yete kuru tukupake mambya. Ebilo yete nyomba konya ntwale konya kumokonya. Aya. Kya konya bono ubutuko imembwe murule ngo nera bono nero yi. Toko kwengora ya bena ya mune amate yawo. Soko nara kumusiria mume mino. Nande nganyisa aba ichinguru. Asante. Luchaga igeru mwezi ya no wata abantu bawo bari kora. Ibitabu ndo chama kitaraga ngabiyete kabisa. ya uniform kiregendo Ibintu by'abana byose arone abana bakarari gange bonse naroye role university ibintu bya byose no biyereta oyo umwana ataka gukwana yaro kani twaje tenere mbona kureta form 4 ocho inyumuti nyona kiregendo no kiyeretega abana bakonyina bakorara they don't have anything yange mwaro tababegete nere ibabegete ya kiregendo kyabo no kya yeretega ono ndo kwensiura twara obukonya busuba to gwanje kwa maende abago tokoboko ngero kiga bagurite nero musumaire ngere direnga uri grade 6 ya gosoma comenius ya kana mbeli yawo nabo kwa baliyere obaranya babwato gwanje okuya banyare ko babako basira asenjera yawo namberi 0723 06 100 6 0723 06 106 eri taneri kyo omete
ya musana mwancho murireria nande ngana boko basira singenzo badumba wena atakorwa sinyombe yiga mugaka emeroberio mugaka nyare ko bageko bangu amanya ko bagakoena Eunice Magoma bitasoni ubugi umwana uyu mtora iromete no mwana umteka senyito ase nkomu chito wana mambi kitu abokire iga tutagite kuyariga no muntu gosoko kisaba soka gochito kuigwe bikuro nalito goikato konyoru mwana umuntu nyomba abwaraire umwana umuntu kera toko inu kwato kameyote nga yayumete na bararite buya akaragera buya akarara wana kurara kwa yakera toko nyaru nyumba yaire tugasimi kubori ngaki ngiki ariko gere nyumba yari kuinga yaya umuriro no genda mwana omusumabu ate nyumba umwana uyu muntu nabare munaro mororo igotabwati mangana muntu mito gakonyorire njira gukwani buya okobori mwana omuntu ngakigwahete gotankwanire yayo mwana omuntu gukwani narengi bone kera tu igitato kanyara ngo muchigo cha bugito mito minto baraire igatwasi mituge totagoteba twakure tukarubosa kurende ndenya sawo manyetera kinye nyombe bintu byasalegete byonsipi no mwana wa nyomba konyata kiri kwagache nyomba na eroro atakire kwagacha ebintu byaya ene tikuru kurwe nyomba yaya amenyete akareta byonsipi nyomba yeiga ya tatu mwabo enyomba akwagacha bono akujikomenyo nonyine kero gotike yo nyomba nonyine gesinini onyine getanda gyoka bakabwate igo ngometo mintu wagendete akagenda nebintu byonse bibire nyomba igatusinyire ngakito gokora kurendo yorarire tenya sawa mito nya sawa mubeka sagaya gakwe no bokonyi muranchi mutokonya gaki omwana nyone none getanda akorarira na abachukuru nyasaye no muyaga akikonya abana nyugwete bakorara nere agatengerera abana bakonyugera tiga abana bagenda buna ryuko batura bwango bagende school ani nyasaye konyumurange inga rituko ryayo ndero ryarengi nabo yarenge gwakintuntoro chikende turanyari kweresa nyasaye ko mwana mtasagaya merobiri yayere buyarende ngire turatebe gaki no bokonyi turasabe gaki motokonyo mwana ugatigarete busa munari chanche beiga biya mono tata nyasaye barende gaki ayana nabanga naigo gaki abana ba minto biya mono Biblia ni ya alikuwa soma. Biblia ni ya. Kilo jingi ye. Chiche. Sikika chiche. Simo hebu ni. Ene yomu ni na rutanga ni kusira. Yeta. Arute yeti.